umurimo okutandika umurimo gwanje being a practical work tichikwetaga munonga kushoma munonga. However niyo nkashoma naheza university nakora industrial art. So kunahereze kushoma nobimanye bya field umweme munebura ninchega field nashanga being an industrial art nyenda kutandikisa kwekozesa naraza abanyingi. So nkanyine passion ya interior designing and exterior. Ekina akozere nagira nti ntakagaruka omuka nkastraining abaziri noma kumusstressinga irize kushoma mbe ni strugglinga kandi atramani yoshe mukono etaka sente hati ni otakine kandi nagaruka nyenda miliyoni 10 apana naja no nashitama omuto gwanje nagira nti nimbasa kukora kikiri exceptional abo kuba emirimo nyingi norere eri nyingi competition impango buri umwana arimo nakora ni cyo cyumu. So narangu ninza kuzo field whichever job I will choose for myself ninza kushanga ndi ya competition ina kubasa kubanta kubasa because remember shinagamba ati nyine kasente. So what I did naza nkatambura na Gachambogo. We had finished the course but we had not graduated. So what I did nazo Morocco najanti nimbasa kusigeranji nazo Morocco ya nagumana ingendo mu field zabo nindeba nashaba bakuru nagumana ingendo mu field zabo ahibaza kukora contract ezibine nzayo ndebo kubakora. First time nkarabyaguma nareba kakayaja unasheri dara ni tembo tatora rugeyo kagwa but inside me nagira no na choosing gukora ekiremisi how I can do it. So ikina shaziremu naguma ngenda nabo kuba herize na pickinga interest mangu bantarora bamparora kusiga nabasha abantu mumperora nyowe ntandike nsiga no mere mutakunshashura. So nasiga oruna kubampayo nko mutwaro omutwaro shangara gwahwera mu transport which was fine. Abo kubanyo kinabe ni nyenda nkani nyenda skill nkaro okunaje manya haza ekakuru murinyi. Alright, hati nuko kuwatandikire ko wagumenoje no mu field ninjira mpora wagumano igaza na nyendo yongere kacahiraka kugira ngo ubundo umuntu ari yokwe akabasa kura muna twatandikire kwega go murumuka gushanguta ejo environment yo kuzamu nimo bumwe no banijani umusho ko wabeno buryo mu field zabo ninga. Alright. Tinyenye nkayabire nabaro gato mwabishiki bana konka bashatari twe bo bakamba manyi ni waburi ni ukama nina benje ni ukama mwendebo mwebi sigeranje nyetarachira bitame gumi omisho njant konka no bere byanteganisa I must go back tomorrow. So nagumani pickinga nisha naza company mbajeta gold coatings na akora nabo nangu tukija tukafunaho a centraha by then twafunaho subcontract yokusiga undercoat. So I was among a central market bakujombeka bakugisiga. So kuna herze nkatandika 2015 nija 2018 nakwasa naye tongora hatu watandika kora independently obwo rukore byo byona abo mukaba kandi mamangu nokora cyo hati ati nywe kuna graduating jire
tinara kakubagambira ekinkora waguma okumurangiza wahunama aho kuba omuzire nomanya omuzire nabasa kugeraho nashi omwana mushomise atari omukwombeka arujere Kyambogo Kampala Industrial Art hate kinakozire n'abashereka najya himbe ninkora internship bandu itayiningire naho kwankani nkora side zagaba kare turuku printing t-shirts mwenu nkomu art ebiryo mu art graphics so nabagira nti bandu itayiningire turiyo tukora emirimo ya art bakija bacimanya hawe emyaka 2 ngori omuranje konka kana bensigayo turanje twanje okwenjenda na company nasaze hechebiri sindishura umukade tuwe bari amanya ngwinesho munoko kuna herize kwasa natandika kufuna kupata n'oburumo bwanje nyenka nabanza kubukora nyenka ndeba umuntu ayine nkabafurikiro mu maju naenda ka renovation omurabize makaranji ndangako ninkerengera nkamushaba kasiga simu hata kisima kibandiye ndi nkomuka ndo muntu nantera hello Mildred no siganji nti yes nyina karumo kanje ijoka ndibe nchikayo nshangaziri nka 3 rooms ojukeria ye 1 room nshangaziri 3 rooms this time the renovation bikinga interest nchiraka center kanakora you remember kuri abamba mpo mutwaro nato mwene bankesha to burunze no kweyongera naraba chabaje so hatu reaction yawe yabazire kubacibanyira after those 2 years mboriyo mukusigeranje bo bakagira ngwenje kubacimanyira of course no manyano banzo targeting omuzire ujani ninyenda nchibaze yaza kuchimanya abe narangu ahindi takuza kuche kwasa munonga so nicho nakozere nabagambira by then nkanye ne contract kabare nafuna yakasente kakumara nataho mukana abaganda ati nyena abajanti nyine company eyinkora nayo tena ajamwe tongwire so bakashemererwa of course omuziro nananda oborije nicho chamani nananda oborije nubaho ujwe no batushomesa kwebisaho na no kumanya okwa kubasa kubaho omunsi kwebasa yezo munsi so bakabati nshonga nacho atubaragize nshonga nacho initially na muzere ecyataraferire y'umunonga na wakari yo mumbeshye kandi ari umusiji werangi I remember akakora comment yagera hato mumbeshyi yazara umusiji werangi akomishkuru nakubachi nakubachi ko kandi rero ubundi twankitambura mu family kandi banywano bawe kucira munonga uri umwana w'umishiki mu rugera campus bo banywano bo bakana bakureba bata banywano banje nomanya emikago nyingi tugiye mu mashomero mwarga ishomero numuhuruza n'ubwiro bwo mwahuruzana mucemara mugendo munsi except the few abo kumana contacts zawe bakucontactinga konka mirunde mjin kamfuna new friends ukumfeel then ukibona friend wawe long time friend wamushobora atabichenga ko ryo mutesi noza kubasa have managed now 3 years so nagumizamo nahikana kwata contracts za kanyina I remember kanyina yanje yabanditse Kermengo Kikandwa Kampala nahikaho nareba kanyina nemanyiriro amajwi tagaburijo 3 rooms 4 rooms nahikaho nareba it was a 5 storied yes najireba nagira ntuno niza kugikora nagenda nabara nkana omuroko buriya kugariro kacenyuma nkaguma nimbagendaho quotation nimbagikora bata niche kikuba kiri mu quotation no handingota over to the client ya responding ati iwe no gakamuki so nija naguma ninkwata so nija na emanyira ukora quotation
natandikiraho kanyina nagikora mukama wawe yasima yampe ndijo kwihobo tukagaruka genyuma nyuma n'ikirungi munonga kandi nicyo twashemera okutayayisa aha TV West twantu ndo tugambire kindi katubanze na nebizubu omwenke bumwe ebikuteganise omurimo gwo like any other job challenges tuzikabura and being a woman hata nizeyongera kimwe konka wano manye cyo kumanya focused tokujabera n'ikirungi munonga Mildred kandi ntushemera actually kuturire abinji bene bambuza nguno mwishimbo nasigeranji bareba bambe baba iga kugira ngo bahure emboza umwe nito hineke bitabitwantu enda gukora onka society tutina okwera turebe ati kiyo toratinire umukwazo kajote tonashino baza kundeba ata nombo gira campus omundo ine boyfriend wawe uko tatinire otino baza kundeba batabacara ngo niyo muranje apana hati harho omukora tukora random kugira ngo ukore just because people work waza kutandika gukora no ine ekiroto ine kiteka teko jo tunaza kutandika gukora ni ndube rechi ninga hari ikintu kuvuga kuyirusya kwata haza waza kumagamaga oguyagamba ki oguyandeba ata you may end up messing hati micho kugira nti tinda tire matu ahabantu yes of course bakagamba binji bachindeba nkomfirdire no muntu atakumanya chinshanga madara atoyo mukazi yo mushira tinyatinka kushwera atinyatinka kushwera atohana tuka madara deroze kuntekera atoyo ne mishenyi ojeneranja misho konkanyo nkani manye chinkwenda kandi nkani manyangu hatna noro musomo wakuroti in fact warenze maki 18 ninga wagira obujunanizo hino ndiza kuza kuteka tekera 100% kuchiriwo ko kweteka tekera tina no ndizara kushashure za biru za mizi na mashanyarazi na rent so nkajira ninyankwenda future ne yanje ninyankwenda future yinkwenda ninyakujumanya so amatunagita nagumiza munakora I meet these all challenges but I manage I still manage kare Mildred enjoy the future ija iwabe no hendekera already ni yeje twagishiremo kandi nimpamya emirimo agenda je iwo muno jori ya TV West twakoretera umwishi ningasho mucyara Mildred ubwo amazire myaka 10 umukusiga eranji ntukushaba ngo stame urembozi yeye niwo kwahoro umuntu kwakubotinire kuje cyo watandika kikagira cyahindura umagaraga kuko bwati katizo mukahumuro kace ntuza kuba ntugaruka akachiko ko kuteza bururu nekamanyisa abanya-Uganda mwena kukarukuza kushohoza amazina g'abatezi bakaruru okurgebera 25 byo kwa kana okusiye 15 byo kwa katano 2025 akachiko karukurabira omukashare ka 2006 eya Electoral Commission Act nako kushohoza amazina g'abatezi bakaruru okurgashahibiriza kasheshe okusiya shayi 12 zo mwabazyo omyanya yona eyo kuterera mwakaruru omwihanga ekigenderwa no kuhamya bihandiko ebikukwasireho ebishikire kandi no kuhamya abatari kuterera omyanya ejo hamwe n'abafiri
weno wayihandikisize akashanga izina rye ritarimu nayikirizibwa kwegambaho bakamugita mu rukararoru oruru kuzakushohozibwa okuruga 2016 okwa katano okusya 2026 byo kwa katano 2025 ebindi ebirukwata hafuteza karuru bishanja hamtimbagano gwa Electoral Commission www.ec.or.ug ninga ahari buri offices zona omwihanga chirisi simuka tuchiri muntu jendo misho hamwe n'umujonyi witu Mildred Asemire ogwamazire emyaka 10 kandi nasiga erangi niyo field yarimo niyo business yarimo turi umuntu gamba nawe kugira ngo umuntu wakubaryo kuko turi umuntu wetebekatsa eciro cy'abakozi kugira ko tari umukozi noza kuba no tugambera ntwenda ni wogere cyuwayega ogire ecyuwaye tandikiraho Mildred uri umuntu tugambera ko watandikire uko wagambira abazire bawe uko batakine honshonga hati na nyenda ndebe ubwo umuntu wagumana emyaka 10 nibizibuki ebyoshanjire umufield ko aho kuba nokora bari munonga ebizibu koko nanagambire taho umurumo kuri mu challenges hati no shanga nko mu field wafuna client wena naenda komurumo konkana wainaka kwakuriza kakwendo obanza omukore nani ngambe echo ni manisa ka female gender oshanga ngo ati ntaka kwira murumo ntaka kwira kizimbe cyanje ni wogere wabanza kunkora haza inferirwa murumo munonga ahabwe nshonge ejo hati nchireba yangambe echo manyangu naye je mayo results zarabe nonki namazimaza nato abantu rebe binte bino biteganisa abantu amerumo nito munonga abakazi umushanga bataka kwire murumo boss wawe naenda byameniwe aho eri boss wawe nakuteganisa ibe byona so ntureba nangu tukiri ari wonka bituna nabana babishokwe nico kizibu echo bamuntu bafuna ushanga nakugera tukori umushumurunja bwinshi no sigerangi utasigerangi nyewe nduho ninza kurebera ninza gukora atwareba signals inkezo no sharamu umurumo ogureka for the sake of your life yes then ezindi challenges okunyagwa amati tubakushashora ukora tubona konko shanga ngo wakora yakushashora heza abanza umurumo kuwa wasenka 75% yabara kushashura hati ni woshanga wajemeserezwa kugira ngo banzo yemereremo ahara retere balance ubene bwashasha ningo mukoroheza abura kushashura totally hati nizo challenges ezinkufunamu ningo bumwe umuntu client abanayina hakuraba ninga nkasi mweze zahangire areberangi yagikunda agire bakizimbe mubonera so akija ati ninyende rangi nkeriyo agikoreka naso hato kije umusigera oshanga iwo kuwanogire wamugambira wamadvisinga mushawe egeranje wakunda ekizimbe cyo kurigera fashion yacho tekuza kubonera ayanga insistinga ato kije umuteraho ushanga byamutama na watajukunda ato shanga byatugaro mudabo waka of course nabaine kujishashura that second phase konka oshangangu byatwara ubwire bwa umunonga then ekindi kizibu ekinkushangamu sometimes nagira field zahare nkarga kugera field maraba nuko yona no hikayo na hikayo ururimi rwa bakari o shangangu
oruzungu rwakubera nokozesa kufuna ekyo kwenda ninga communicatinga n'abantu ushanga ori atakurumanya orurimi rwabo tokurumanya norwawe takumanya Ruganda hato ushanga wafuna obuzibu wa language barrier na n'ekindi field zezi ushanga wahikaho enjo heri nahare naho ko basaguremere ninga kurya ninga kurara kufuna ka hotel kararamo hato ushanga noje meserezwa kurara site n'abakozi abo kubogenzere nabo bwe nimbushanga mu bizibu nkembeho naki konka ubwe tubwa man of course mpaka so ine kubera bamwe ibyo kandi ine kubyicereza so ni challenges nyingi munonga konkezo nizo zamani zo no shanga nizo zikubaziriye zamani alright emyaka 10 ori omurumugo twantwendo tugambire nibirungi kikande hate byoyihiremo ebirungi ekyo kubanza first of all nka satisfying a passion yanje the passion I had for the interior designing and the exterior designing ekyo kachi I achieved it so ekyakabiri kona nketongora natandika gukora kasente kanje 2018 so nchikora field yomwe nafunamu ngurayo ka plot kanje nkabika nchikore ndijo nyongeraho ka plot ushanga ngo in case hari kugwa bitararikire ushanga ngo maybe warwara ninga wafuna kuburemu niki kutandikira uko kuba yahanikire nka kizimbuka afuna nka accident ka so plot bwanje nija nafuna no by the way ati mwana wayo bakutenseriza mutubara kutasi abo kugira ngo nosigeranji ati ndano bahemuka nija natungayo nanya ayanyemire nerangi zanje so I'm even a mother. I have 3 children. And hati no basa kubarebera uburu kuyaka sente omurumo gogoro no business obun kuba ntandikira arobaju kunyamba just in case nantine field ntaburabura so I'm a mother, I'm a wife. Na challenge ndije yinta kugambira balancing field and the family because atobwangamira koko kuwabiro rumaraba ekeryo ku abana baryo ko rumuntu arara mwenko mumbeho nimanyo mwenchi bachugumene konka hanga kanyamba. I've been praying for what I do na shabera challenges ntumkamonya mbenza rabemo au moshanga ngu nyowe nkahirwa ninjano kuhirwa nkatunga mushija akwicereze mbera zanje yamanya twamanyana twicerizana yacengo umuntu mugo gukora narabona zo field nawe yatine field abaryomuka nanye yayine field ntajine nanye mbandyomuka mukwe tukoreze sti abana bitu no mirimo yanje ya field tajine mushonga no nakumara yo kwezi is very fine tumusima bo kubana bashija baca bo kusupportinga abakazi babo koko rabo wagenda twazo mbashija twakora ki koko go ntumusima abukati nawe ncereka ni support ya mani arimo nakwangwiza abana babishiki ubundi abakwana benda kugenda umurimo gubono bagambera ki abana babishiki it might not be necessarily ogukora gwenyini of course nanye ninyenda abantu kanye abakazi tukanye twejumbera mu murimo yitu yemukono barebe ngo akuna mucheza abakazi konka niyo nimbadu abana bicha baryokwe na mnonga bashohwira okushoma abamwe bakomera hibakomere hari yamasiko nchonko basa kubagambara hako imirimo mingi warango ukanaka imotoka nichibasika go for it gender training zo field okore akwa taro sente yausha kandi sente yausha nyingi neizana na repercussions za so ni advising abishya baryokwe otagayo murumo
nguno waine boyfriend tokwenda kurebe no kwata nko makara ninga no siko banda ninga uri nkarora please echo ni cyiza cyukushasha bukuru wachigno warinjire ushango tachindura so wano basa kugira umurimo gwakora anything oba kuvuga boda chikore as long as atech umurimo gukora umushija aine emikono ebiri nyine emikono ebiri aine ebijere ebiri ngine aine obwongo mbwine ashawe nkinta gukora umurimo so tureka kusitama tukarerengana hati nora imirimo ya offices population y'abana bo kushoma ebirenyi impango yarenga emirimo yo mu field kandi nakubaguruho tukugira ngo contract wakora emyaka ebiri nondija ijaguzeho no aine kora nabatwire ha murimo gwakora taine shonge kumbinsa shati wabo guswamire tino kora butunga so zone field kore echo kubasa kora echo kureba ngo nikibasika kurga mu sente ekitakutwara mu gehena it is okay. Alright, ekine kinanyenda kubuza izo bari yanyencha kare niciro cy'abakozi tuza ko celebrating abakozi bona umuyihanga nangwa no munsi yona iwa abakozi abaryo ko bundi hine barimo bateka hengaro no bahabuzi abakozi umukozi wa muringo wa office ukoze sengara kwekoresa akoze subwa nyechin kubahabura no kugira ngo tugume tuyina masiko kandi tubente manyangu fields hari mu challenges hatija challenge emwe ekakwitinga okatina okaja mbe natunga murumogu omwaka gumwe gonka mwende hatinkeche kija no gumisiriza hachari ya masiko kandi hari ya masiko kandi emirimo teka hwa yoga no basa kuba creative oteka umurimo go out of the blue oteka business out of the blue ogirete etakabuga no kubaho as long as wa no yihamu ukora beho ico chamani. Alright, wewe bari mnonga Mildred tushirimo tugumiza mu misho na program ya sisimka kandi ntuza aho mission tuza kwanta amasimgito anote binoti chenda anana mwenda ogamba na Mildred obundo mbuze bizube byo muno shango ko mu field ninge kintu cyone cyo kwanoenda kumugambira bitu kandi koko yagamba abana babishiki itwa bakazi tureka kusitama umwe tukarerengaro kandi koko yagamba yaja mutaro sente mbi tuine gukora sente tukarebera makagitu tukarebera na nembera zitu zenyine okugira ngo tubase kwisaho ebituru kwenda bitu nimbisa program ekirisisimka kandi wori okone nkwise cyo kunywa cha sting otakachebwa ejene energy drink no basa kugitunga umaduka gona getorire hanga akabeka kine buzubona ahamagara gawe ejene energy drink kandi no basa kujetunjira ojinywe ogire amagara marunje nijabwa hati katuzomka umuro kace ntuzakwa ntugaruka tukukwate simu kandi tukuganira hamwe na Mildred ubwo amazina myaka 10 mu business yo kusiga erange bitobo tumutwetebe kansa eciro cha International Labor Day ninga eciro cy'abakozi ekirabeho nyencha kare kibanza cyo kwa gatanu buri mwaka celebrating itonga TV West twashana mukoretera bamwa abantu abaramuntu bakore mirimo extraordinary omundo kagira eco wabegeraho tukirimo tugenda mu program ya sisimka otakarwaho. Omuntu yabanda ati madine china tinti nenet. Nikareba ngura musimu. Nikaza kushaka tuwe. Alikunile. Abaje mutamwise.
omuzano gw'obunyamurungi ogwa Ankore Actors. Ati bwemba tinkwikirize kogera toyogera ohurire TV West buri wa kashatu n'uwa kana shahi na zecho omuzano ogu niguba gurumu ebirikwegyesa birikushemeza kandi bikakushashanura busa. Ankore Actors nigwo muzano ogutashemeriire kuba nofeera. Otaferwa muzano gw'obunyamurungi kurugomba Kigezi Universal Actors. Uwo mwana wakunde itakoresha kutaka. Hati muri gaba bono musika wawe no horenda kukuhungulira off kid. Obuzano ogu nigwegyesa bingi ahakombe kamaka gakahangara. Manya buri maka gine enshonga zago konka wazigwato. Omuzano ogu niguba guruhu rwo kubanza n'urwa kabiri shayina zekiro kandi nigujagarkwamo buri Sunday sha 8 zihangu. TV West nehinda. You are so different. Oh, yeah, we don't want anybody. You don't need nobody. I do. Hejuru kundo teka shara. Uzima jikume kebendera. Dika yoko fantasy. I'll be a ninja. You're sexy ninja. Yamwa. Sisabora kota. Niwa pesana buleno wana. Geta semera. Love yenzita. Wali woba hustler. Get the people. Wola woba musibe njegere. Otaferwa Abachiga turi bingi tukanyira abachiga turi bingi ikunu turiyo nakuri turiyo up down notsangayo ikunu turiyo nakuri turiyo ihona notsangayo ya demakome major okurugomeshozi ya Kigezi straight ota uchimbirika teriteri. Otaferwa program omushonje na Simba GK aha TV West urwo kubanza mpaka urwa katanu okuruga shamushanje n'ecweka paka shamwenda zo mwazi turahoye turi bingi tukanyire mazima tukanyire Cho kabaya. Urugo ryo mu Kigali. Bingi Maria. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox omu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire. Oburwaire bwa mpox nobujanjara buti okuhikanira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorohererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa omu mubiri gwe. Obu nibwo obumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omurro
orohererwa ha mubiri okwamani omagaragona na no kuzimba enturugunyo okunukora kubasa kwerinda oburwere bwa mpox yetantara okwikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okeberwe kikahamibwa kuba ino oburwere bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa mu rwere oyino obubonero bwa mpox gumona abo mu ngaro orokozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma nokozesa sanitizer tunga omubazi okutsereka oburwere bwa mpox waba ori hartezo gwokubukwatu wakureba ninga okatekateka ng'omuntu ayina oburwere bwa mpox tera ha namba etari yokushashurira sente not manana not emwe not mukaga ninga otsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nabukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. We all know that data doesn't come cheap, but don't worry, we've got you. With Showmax, you can save data by downloading your favorite shows and movies to watch offline when you're ready and relaxed. Or simply just choose from any of our quality settings suitable for you. Enjoy the freedom of streaming without the data stress. Sign up to Showmax and start streaming today. Shemi Events Amwena Grant Promotions nibakuletera Ankore Culture Festival Season 2 hariya Ntunga Mojamate Stadium ebyo byokwezi 17 okwa katano 2025 okutaha omutwaro gumwe gwonka kandi VIP mtwarebi ijote rendongo ya Eddie Kenzo Fix for Micah Lady Pazo Greeny Daddy Meditex Americana Lady Diana Megaton Nabararam Foforo endongo tujikubatiro na misana Bouncing Castles ebyasubo face paintings abana Sakasi Yamawe Ogunomro 17th May Ntunga Mojamate Stadium Ankore Culture Carnival Season 2 Muretebyane bitekanangenyana ebyanywa mate ebinyira bana bi sponsored na Timu Bakery Aquafina Pepsi Cola Kazero Kumbucha Starbucks Shemi Products Highlight Electronics Bell Lager Fresh Vibes Bola Enjoyments. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Hallelujah! Here's reason! This Easter, enjoy more rewards and care from StarTimes! Simply pay monthly subscription for the next bouquet and enjoy an upgrade to the next higher bouquet. For classic and super bouquet customers, subscribe for a month and enjoy 5 days extra. Extra entertaining and educative kids channels. And now it's time to extra new series on Makula TV and Gangs of Manila on the Novella E+. Reality TV dating show Hello Mr. Right Season 2. How old are you? A thrilling title race in StarTimes UPL and La Liga. For more information, please call customer care on Airtel line 0200 117 700 or MTN line 0317 117 700. StarTimes Easter. Care beyond entertainment. Simka we bari waciri nitwe okurwo buto watandika shahemwe kandi akiri muna agenda nitwe mpaka shayishatu ayiturabe ntuhendera program eji tucine Mildred asimire oguno musiji weranji yamara emyaka 10 on business eji yatutebeza urugendo reye okuru muno rugenda kurwo bwatandikire je myaka ebizibe byashanjiremu nana ebirungi ebyashanjiremu noti chenda anana mwenda niyo simu yorabe no tuteraho
kugira ngo tukagamba niwe utugambire cyo umuntu utekateka abitura umuntu ugamba okucira mununga ko kuwareba urugendo rweye ukuru atandikire obwe kuyamazire kushoma interior industrial art kana nabwa hati wariyo mbya interior designing nabyo bitura umuntu ugambaho mbwene tukabentushaba uterese mukandi kora tere ochendeza volume ya TV yawe ningashi ugenda uhare nayo kugira tubase kurizingana Mildred tukiri niwe uri umuntu no habara abana babishi kugira ngo bareke kurera engaro bagire ekibayikora ikindi kinanyenda kumanya nkati umwana wawe kuyakukora na wakenda gukora umurimo gwawe ukamwe encouraginga ningo bundi iwe nko muzire hine plan zezinde zo inira abana bawe. All right. Hati norabana ba bine different na kora ine mbakora bine different ambitions bine different dreams yaja unanda kusigera njinka mami it's fine hata hono baba ba mentor we yeah I guide them agendo misho kurigiraho kwa kwenda kandi nimbanye kumekinga sure kugira ngo ni myaka cici eyachendera hati right now takaba ine myaka mukaga tinyenda kusiga eranjinka mami of course no manya unakigambi so bwana so no mureka akura then umbuza na no umukushoma kwe nanda kuba china nanda umukwija no mbuza umwana nakugambire cyakwenda kuba konkota mujemere ekine kinanyenda kumanya nda technical part hata umuntu nakutere simuntu Mildred ntinyene kizimbe canje nkabe nyenda kusiga eranji hata ho nintandike nankaye kati banze twagamba nogo wasemu halo sebo mwebale programu niwe bale kusima sebo ogona Ambrose senza kwechere chentungu bakorwa rubare kungamo mbeno kandi twafima umunyeto gwe ahabwaguriye kwifite beto kandi n'ikirunje nabwo umuntu kuzura umwuga gwe kandi akagukura akajuga abo kubanoreza ubundi mnyete mingi nekera kwa mani ubundi yanegeza aho kugura ibicoco byayo amwe ngo kubura kikwatiraho kandi umwe nangufika ngo binje bagera amatsiko go kugira ngo babakwatire uko kana byo no batakwetandikiraho kandi utambare mbarampora amverwa byo no shanje umwuga gwawo gwa mukuru kandi gwakuretera ndate yo kwenda mbamenyesha bakugira ngo umwe n'umwe eminyeto mingi ereke kwa masiko kandi nangwa nogo ino kugogo abantu kongera guta eminyeto bagenzi bita abandi rero bundi nabo bundagira byatendeka kandi nangwa no kugira ngo bundi mwogogo gwina katare kandi abantu babasa kongera kuganyirwamo kubikizo bundi okuba kwanda bakora porte waka ningashumu mu bucencire so atagwa mani n'icyo kwetagisa ubundi kushaba buyambi nacyo cyagitagisa nacyo kikize konka tugumze mu kuguza bicoco bwite. Right, wabane munonga Ambrose ntabwo arangane hangaryanje. Amina ogwe no munyantungamo aho rubare we bare munonga nanko kuyagamba hina abandi abora umuntu yeje so bwa hati ya namane bampikira amabazire bawo bija bampikira hati ngumani ngenda na home field na umwa usanga yakwasa yagenda so far registered like 5 of them. Okay, hello ndireje shaniyo sebo tukurira sebo yongera hiraka ugemye kunabura mutya nawe yakugarukamu nakutoba sana gihe nazo abagira gitsera konga nizo kuposta ndakora amfata icyalo kandi muramu no niba ikitapesha iyo kuwera kitabo tuatumu cyangwa tukora abantu baba bari apa amina akira sala hapo na bataje wamesema uruta azomuzara ku mwana ndena musura wonda kile kumogo na mutransport era ndakikembele byayo mukwisa kandi abana abo bana basla para dire era kuba
kare to yanziza nnyo mutawa eyo e Kampala ogwe no murebi mulungi wa TV West okwe Kampala yarimu nagamba ari kugira ngu obundi tureke gaye minimu karoto guno gwabashije gutenda gukore opportunity kwerije tugikore wanje ngu hino already abona muno yigesa hariho abashoboye batanu be n'abandi abo kugira ngo I'm not kugira ngo no murumo gwine station emwe hatu kumukugera field akubari hiha kubayanshabire kare mugenda nawe akajana nawe. Hello TV West. Hello Tishirimu tujeno mission program ya sim card umuntu mana Mildred. Hello Oriro tanyabo chendeza volume ya TV yawe kora tutere twakweshenjeza chendeza volume ya TV yawe ningo shohore kache ukorende kwehura simoke hura TV ntubasa obutakwata ganaje kunga abantu bakusima ngo abe cyo kureberaho kirungi kucira munonga abana babishina n'emirimo yo rumuntu ukora kandi nko kubagamba mu baba ryamasimu kachi bechi akamanyiso ko kugira ngo tugire ebitwatanika kwekora kandi tutakagaya emirimo ukora afune chance ukashanga umuntu wafuna capture yo mukazi nayo ugize ko juvuge tubase kutashya sente umumakagitu hamwe nana umushahozi tabokatari ikintu kibukubori inkaho oyine mukone ebiri oyine bijere opportunity yizire no wasa kwekoza no wasa no kwega nko kuyagamba already hinabari munayegesa ate nanyenda kumanya omuntu wakumana kwenda obundi yakureba TV ayine kizimbe cheye ayine naindo umuhereza service ejo nabasa kutungata nyine namba zesimu ibiri nimbasa kushoma MTN ni 0 chinana ni 5 mushanju 001 mushanju munana chinana ni 5 mushanju 0 emwe Airtel 0 katonze twagama nogo wasimu. Hello oriro tanyabo amazina nayo atera amazina ni padagara yazamitola kupensera lazima kare wabari munonga bamitomo baturamukize. Alright, ogo yanarwa mitoma kandi koko yagamba yajangwe mirimo hari ibi bararige mirimo kucira munonga nko minyeto so oratunge nka advantage akatunga ka opportunity nkejo wori muno tugambira umutoko yakwasa kufuna na shomere MTN 0 mushanju munana chinana ni 5 mushanju 0 emwe then Airtel 0 mushanju 5 atano ni 3 chenda nina mushanju ni 2 obugambo bwa muheru obugambo bwanje bwa muheru aha munonga minyeto eminyeto otakiciriza
embera kushitamira oine mukono kora ekyo kubasa kukora ekitakwetagisa kukozesibwa kukozesibwa emirimo eruho konka hina bariyo nibagikora so wano basa kureba umurimo gw'omukono okagwega iroko genda gukore ninga wabano basa kutandikaho business no byakuba endofeta azironga zibane kwa sente nicyo bashitine shonga watasya wa planingira future yawe tuwateganisa ninga tuwategana twakubetu inabashuma kuroja ngutwinemera no kwetina alright jambo byanje ebyo twashimira kutayisa TV West webare kwija webare kugambaho n'abarebe ba TV West kandi ntuhamya ngo iworyokwe ubundi embozi yeye hine ecerahindure umumagaraga ukwa kwa uri umwana w'umwishi arebyo takwenda gukora tokwenda kusisikara tokwenda gukora ki amanyangu ababara umuntu bakubiha ningashi niwe wenka noyetaga akasente ndiyabagamba kumana base kumutungana impress muzeye mwatanshire kuzitera makakatushabe abaramutere mbe numwendera business yonka program ya sisimka ekirimu neje no misho obwahati katizomka mu kacento za kwantugaruka na muze ibisisi no ariko bashemeza okushyashaha ishatu zenyine obuturabe ntuhende